Da li ste se ikada zapitali šta su zaista 10 Božjih zapovesti? Da li je to samo skup nekih pravila ili tu ima nešto mnogo više? U ovom videu pokušat ćemo da damo odgovor na ovo ne tako jednostavno pitanje. Važno je razumeti da 10 zapovesti nisu neka obaveza koju nam nameće crkva, roditelji ili neki drugi autoritet. 10 Božjih zapovesti su esencija zdravog, ispravnog i uspešnog života. U svakodnevnoj jurnjavi za materijalnim stvarima, prolaznim zadovoljstvima i potvrdom, u društvu gde najveći broj ljudi zagovara samo površnu viziju uspeha, lako se prihvata mišljenje da su te zapovesti nešto prevaziđeno i nešto što u današnje vreme ne donosi ništa. Međutim, prava istina je da su Božje zapovesti jednako relevantne danas kao i u vreme kada ih je Mojsije preuzeo od Boga. Također, pošto je Bog apsolutno suveren i nije vezan za vreme kao ljudi, jasno je da on ne daje jedna pravila u jedno vreme, a druga u drugo, u zavisnosti od ovozemaljskih trendova. Ukoliko ovo pravilno razumete, doći ćete do spoznaje zašto je važno napraviti ravnotežu između duhovnog i materijalnog. Drugim rečima, razumećete da je veoma važno da ne povređujete ljude oko sebe ili da ne radite nešto što može imati negativne posljedice na vaš ili život nekog drugog samo zarad trenutnog zadovoljstva ili nekog sitnog materijalnog dobitka. Također ćete razumeti i da morate doći do nekih materijalnih sredstava i da život u ovom svetu nije moguć ako se samo usredsredite na duhovno. Duhovna spoznaja o kojoj smo malo pregovorili će vam pomoći da lakše pronađete neki svoj jedinstveni talenat koji će biti na korist svima i za šta će ljudi želeti da vam plate. Na taj način pošteno zarađujete novac bez kršenja Božjih pravila. Također je važno razumeti da smo kao ljudi nesavršeni i podložni greškama, ali da je bitno težiti što ispravnijem načinu života. Ukoliko vam se ovaj video dopada, lajkujte, pretplatite se na kanal, komentarišite ili podelite. U komentarima su dobrodošli svi predlozi i sugestije u vezi sa budućim sadržajem na ovom kanalu. Sada ćemo se podsjetiti 10 Božjih zapovesti i dati kratak osvrt na svaku od njih. 1. Ja sam Gospod Bog tvoj. Nemoj imati drugih bogova osim mene. Ova zapovest nas podsjeća na to da je Bog jedan jedini, svemoguć i sveprisutan. I traži od nas da uvek njega stavimo na prvo mesto. Na taj način pokazujemo da verujemo Bogu, njegovim obećanjima i njegovoj promisli koja daleko nadilazi promisao bilo kog čovjeka. To u praksi znači da nam ništa nije važnije od Boga i njegovih uputstava i principa koje nam je objavio u Svetom pismu. Nestrpljenje i prevelika žudnja za ostvarenjem ovozemaljskih ideala, moć, uspeh, novac, seksualna zadovoljstva, nas vodi u greške i probleme. U toj prevelikoj želji zaboravljamo na Boga i nesvesno odbijamo sve one blagoslove koje nam je On namenio. Njegov plan za nas postoji, ali mi moramo pokazati da mu verujemo i da smo mu odani. Ukoliko smo ipak dovoljno mudri i Boga stavimo na prvo mesto, budemo strpljivi i pustimo ga da On vodi naš život, sve potrebe će nam biti pravovremeno ispunjene. Bićemo blagosloveni na način na koji nismo mogli ni da zamislimo. 2. Ne pravi sebi idola niti kakva lika, nemoj im se klanjati niti im služiti. Ova zapovest zabranjuje služenje lažnim paganskim bogovima. Ali osim toga, ova zapovest se također odnosi i na pravljenje idola od ljudi, pošto su svi ljudi sami po sebi grešni i nesavršeni. Također se odnosi i na klanjanje različitim ovozemaljskim pojavama, kako prirodnim, kiša, grmljavina, sunce, tako i društvenim, slava, moć, materijalno bogatstvo. Sve navedeno spada u idolopoklonstvo. 3. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga. Ova zapovest nas poziva na poštovanje Božjeg imena. Traži od nas da ne spominjemo Božje ime uzalud, u psovkama, lažnim zaklinjanjima i lažnim molitvama. 4. Sećaj se dana odmora da ga svetkuješ. 6 dana radi i obavi sve poslove svoje, a 7. dan je odmor Gospodu Bogu tvome. Ova zapovest nas podsjeća na važnost odmora i duhovne obnove. Hrišćani svetkuju nedjelju kao dan za odmor i molitvu u krugu porodice. Nedjelja također simbolizuje i dan kada se Bog odmorio nakon 6 dana kreiranja sveta. 5. Poštuj oca svoga i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Ova zapovest poziva na poštovanje i ljubav prema roditeljima i starijima. Ovdje je važno razumeti da koliko god naši roditelji bili nesavršeni i imali mane, ipak su oni ti kojima najviše od svih ljudi možemo zahvaliti na svemu što smo postali do danas. 6.
ne učini zločin ubistva. Ova zapovest zabranjuje oduzimanje ljudskog života i naglašava važnost ljubavi, praštanja i nenasilja. Također nas podsjeća na to da je Bog jedini koji daje i stvara život i samim tim jedini koji može da ga oduzme. 7. Ne čini preljubu. Ova zapovest nas poziva na vernost i odanost kako u braku, tako i u vezi. Razlozi za ovo su jasni. Činjenjem preljube pre svega smo neiskreni sami prema sebi. Pitanje koje se tu postavlja je: zašto sam uopšte u braku sa osobom koju želim da prevarim? Osim što tako lažemo i povređujemo sebe, mi smo istovremeno neiskreni i prema osobi sa kojom smo i samim tim povređujemo i tu osobu. Dakle, šteta je dvostruka. 8. Ne ukradi. Ova zapovest podrazumeva poštovanje prema tuđoj imovini i zabranjuje prisvajanje nečeg što je tuđe bez dozvole samog vlasnika. Također podsjeća nas i na važnost zarađivanja i sticanja imovine sopstvenim trudom i na pošten i prihvatljiv način. 9. Ne govori lažno svjedočanstvo na bližnjega svoga. 9. zapovest nas upućuje da govorimo istinu i da se ne bavimo tračevima, kao i da ne širimo laži i klevete o drugim ljudima. 10. Ne poželi ništa što je tuđe. Ova zapovest govori pre svega o zavisti i ljubomori prema tuđoj imovini, uspesima, statusu ili vezama. Dalje nam ukazuje na to da treba da pronađemo svoj životni put i poziv, koji će nam doneti sve što nam je potrebno. Poređenje sa drugima nema nikakvog smisla, pošto je svako jedinstveni i ima svoj put. Ukoliko vam se ovaj video dopao, lajkujte, pretplatite se na kanal, komentarišite ili podelite. Vidimo se u narednom videu, do tada lep pozdrav i Bog vas blagoslovio.